tafuteni nguvu. Salini. Nguvu alikuwa anaipata wapi? Katika kusali. Nguvu alikuwa anaipata wapi? Katika swala la pili. Kandi balete. Ni kugambira mazima go mukama Mungu ndenga kwema nazarwa. Emyaka 30 eyomba site kubona ata Paulo ikula. Emyaka 30 nimbagambira mazima akabana ashume bitabo. Nashume bitabo. Nashoma alafu buli kanya akabana shange bitabo biliaho. Akiteba wafa akabali akananka. Akameza. Kejule bitabo. Yani ansikene bitabo, eguruke ne bitabo. Alafu kandi kujya buli kiyumba lazima oshange amananka amasanduku ne bitabo. Ebitabo bya Kiingereza, ebitabo bya Shira, ebitabo bya historia. Kile kinabanideba na bone kitabu cha historia ya Bukoba kubanza mwaka 1892 mpaka 1950. Anacho mzee. Kiani kidota Paulo ikula. Boat kikagurwa tarehe hii hapa. Sifi Yesu Kristo. Manake nini? Omutwali kushoma, ogo mutwali yara. Kwa sababu mwisho wa siku lazima mabadiliko ya ndani yaanze, ili mabadiliko nje yatokee. Baka ashime magambe gamugimu. Nsindike. Ekiotekereza nikiozara. Nsindike. Ekiotekereza nikiozara. Mbwen oratekereza haki. Kona botina bitekerezo byokozesa. Orabandizanga kutekereza. Kona botina maarifa ko tugamba mageza. Orabandizanga. Tuna mwegeso mona kuona omuntu orabandizanga. Mwisho wa siku shetani wala akubitekerezo bya wene. Orabanza kutekereza kulingana na maoni ya watu yalivyo. Abantu bagamba bati. Isi bintu bilibita. Mwisho wa siku abantu bagamba bati. Kuli mulili omushonju. Basi yo maisha gawera obanze kuli mu byo kujasema. Kama tu maleli amsha bagenda kushema bitabo. Abantu bagamba ati gabikwa niko ba. Abantu bagamba gabikwa niko ligendera. Choka abantu babanye bintu bini tofauti. Omuntu ali kusema bitabo na manya kwa mono basi ukakora mahera utakulize mahera. Kwa mfano mahera go bapomwa. Nateka mganga hapo. Kama na makunda. Tumsifu Yesu Kristo. Lazima ifike hatua tumwenzi babu yetu, wajukuu. Na watu wote ambao tunatazamana leo hii tunamtazama kama Paulo ikula. Tuanze kujenga tabia hiyo. Tugio maisha. Oteganyizi bobanze kubana oshima mpora. Hanga kula tena amesho gakunenire. Basi beno ulize eledi y'abantu bakwegesa. Soka mwisho wa siku ogiraka atawo mutwe. Ekiro kyono bye kunyama nkaboda gweno bya kubalago weyama mayana no balensha. Ne yamu era kiemo kireki. Soko shibo bazeki akabili kireki napata kina manyaki kireki. Sababu ekiroka kilibanki badilika. Hasa ile kili kuongezeka kwa mtu. Maana mwisho wa siku unapoteza muda duniani. Watu wanakimbia mbele. Tulikala mbona kama Afrika tulevile bazungu. Abazungu mbagendo mwisho ndivyo tulikole hicho. Leo mwa abazungu bakoze bilato nabaso kabijana ukatamu kila amazing guys. Bega. Because the knowledge is the new cards. Knowledge is power. Mwana tapo ndakwega ti mwana wa. Mwana anajana show. Sifu Yesu Kristo.